Snipes YouTube Fire. Mr. Kila Food. Semi supporter. Fanda kakuthola. Unjani umbongeni? Awubongeni uyagabula ifuni kwedlovu lapho wathenjwa khona imali. Uzama ukutshintshe. Ngiyacela ungafisi kulokhu. Uyabonga yini? Hayi angifuni. Manje yenza. Hayi ngake ngavusa ke. Sek, chapang. Sanchabaleka mfana. Izolo uvalekile. Hayi kutavasiye. Machitali njani? Sishapu thina izulu kuphela. Ngizwe kuthiwa kule cherry ebuyile lapho emalanye. Liqiniso mfethu ngizobe sithi ngekambongeni. Suka kulo muntu othandana lesigebengu. Ngubani isigebengu Thabo? Umbongeni. Kodwa mina angimesabi ngiyesaba izikhali zakhe kuphela. Lingamagwala lani Machiti. Hayi mina sengisiya enkomeni isale kuhle. Ususiya nyehanti. Ukuvele utshele umuntu uzasibona kahle. Asambe Thabo mfana. Kumele ngibuse lapha. Edwaleni ngibuse la kwaMavokoboko. Ukuze kuyefika eZambia. Wonke umuntu fanele engidandaze. Amantombazana wonke amahle mele kube ngawami. Ya kusasa eBhoreni wonke umuntu ozayo elapha uzaguqa phambi kwami. Kazana linjani? Siyaphila thina. Lizwile yini kusasa kule bhora? Ibhora labafana kube elamankazana. Abafana kuphela. Mina awungisi lapho. Indaba ungayi. Lami awungisi. Alonke bangani. Uzihambele wedwa ebhoreni lakho. Selingelami. Dlanda ndoda mfuna uluva. Mawuzayenza njani? Ngizabhala incwadi phansi ubise uyihambisa. Alright John. Mana ngiyelungisisa. Hey madoda, umbongeni manxetha ndalo lothando ngizenza njani? Phela umbongeni ulamandla futhi akasilo khona. Ngizafika ekhaya ngibhalele unothando incwadi. Luba ngicela ume khonapho. Ufunani Nhlanhla? Kuthiwa ngikuphe lapha. Ngubani? Ngusiya. Ungangijayeli kubi mina. Wena mfana. Ngithunyiwe lani. Hamba umtshela ukuthi angiyamukela idoti le. Ya, mana sibona ukuthi siyabebhala ukuthini encwadini leyi. Hi guys, linjani? Thanks for your love, support. Ngiyabonga kakhulu. Then about likes, videos, sharing, ngiyabonga kakhulu. Abantwana bayenza kahle, abantwana bethu sonke. Then I need support guys, especially in like sharing the videos. Abantu bebekwazi about abantwana, because the cameraman is me, the editor, othenga idatha lokuthi abantwana benjani bekwanisa everything yimi, obhalayo yimi, so everything is just me. There is no support, but thank you ngendlela thizelikhalela ngayo episode 2. Here we go. Please like, share, please. Abantwana labo manxwale labo emakhaya ngale libe encourage abantwana ngabethu. Sifuna ukuthi siphumelele sonke abantwana bezakale. Much love. Bye.